I pozdrav game koji izgleda preko moje telefone i došli u Zombie Survival. You kill me every time. I evo nas, kao što vidite, malo Creeper radi, ja sam zombi, da vidite. I vi znate da zombi u Minecraftu, da, gore po danu. Pa zbog toga je ovaj challenge stvarno težak, jer ne smijem da budem aktivan preko dana. To je mogu, ali moram da imam zaštitu. Ovaj lava creeper radi svoje krati drva i pada kiša. To je cool. Sam mora dati svoje drva, pošto ipak dosta ih iskratio, tako da mislim da je mi dobrodošlo drva. Da. Hvala za drva. U redu. Ćao. Imamo ova drva, pa u čestu imamo... What? Da mi se tu... Učinamo se da mi ništa udadilo. Imamo kaktus, shrinking seeds, bone, lava string i tako da znate kako ide na prvoj verziji. Ali šta me tu udara? Ogladnjeo sam i sve. Ali ipak vreme je da ovo sve... We fell out of love like shooting stars, came crashing down, and we're building back up again now. Say your heart, say your mind, say all you hide. I won't let you go, can't let you stay when you lose yourself. O ne, daj. Evo nas opet imamo novog asistenta, on je umro i uzmi to vreme setite lava creepera. Ali šta će, život ide dalje, iako mi ga je žao. Upoznajte se sa Sofijom, to je njeno pravo ime, zovite Sofija. I pošto nemam dovoljno vremena, pošto ovo trajalo kratko, ovako izgledam epic. I ovo je bilo na kraju, tako da... I hvala što gledali ovu epizodu. Nadam se da vam like, share, subscribe, vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav i like ako vam je žao lava creepera.